Udruženje građana Dveri počelo je sa prikupljanjem potpisa za peticiju kojom traže smenu predsjednika Srbije Borisa Tadića. Sekretar Srpskog sabora Dveri Miodrag Radenković kaže da Tadić nije uspeo da sprovede svoju politiku i da je Srbija u mnogo težem položaju nego što je bila pre njegovog dolaska na vlast. Ne može biti predsjednik čovek koji našoj braći na Kosovu i Metohiji poručuje da ukoliko ih šiptari oružjem napadnu, da on nema kapacitete, odnosno država Srbija nema kapacitete da ih odbrani i da će ih samo braniti diplomatskim sredstvima i da se nade da će u tome uspeti. U prepodnevnim časovima ispred ulaza u Tvrđavu bilo je zainteresovanih građana za peticiju, a mnogi su je i potpisali. Zbog čega potpisujete ovu peticiju? Zato što mi se ne sviđa kako živim, ne sviđa mi se kako Srbija živi, ne sviđa mi se kako se vodi spoljna politika, ne sviđa mi se ništa. Zato što loše radi protiv interesa srpskog naroda uopšte. Pa mladi ne radi, niko ne radi. Zbog toga što ne radi ni jedan mladi. Zato ga smenimo da rade ova deca. Zbog nezadovoljstva naroda, narod nije zadovoljan ono što su izjavili još pre 8 godina i pre 4 godine. Nema ništa od toga. Sve je gore i gore. Kako su najavili iz ovog udruženja, cilj im je brojka od 100.000 potpisa, a akciju će nastaviti i ovog vikenda na više lokacija u gradu.